Kongere tubaha ikaze nshuti bakunzi ba Nibisangwe TV aho muri hirya no hino mu gihugu ndetse no hakurya y'amazi. Tubazaniye inkuru idasanzwe nkuko dusanzwe tubazanira inkuru zitamenyerewe ahariho hose. Uyu ni umugabo atunze abagore 43 n'abana 200 hatabariwemo abakobwa bashatse. Iyi niyo nkuru tugiye kukuzanira, hanyuma tuvi muzingo tumenye ngo uyu muntu ni uwa hehe, uyu mugabo ni wo mu kihe gihugu, ese yitwa nde, ese byagenze gute kugira ngo atunge abagore 43 ndetse ageraho abyara n'abana 200. Ni mukanya mu buryo butarambiranye, gusa kanda subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Umugabo ukomoka mu gace kitwa Tenzuku mu burasirazuba bwa Ghana yavugishije benshi kubera ukuntu yigwijeho abagore n'abana, aho kuri ubu afite abagore 43 n'abana 200 b'abahungu mu gihe hatabazwe abakobwa bubatse ingo zabo. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru ubwo yari yahuje aba bana be batandukanye, uhagarariye uyu mugabo yemeje ko afite abagore 43 n'abana barenga 200 yabyaye. Ikiganiro cyitwa Angel TV Morning Show kiyoborwa n'uwitwa Kofi Adomai cyasuye uyu mugabo utuye Tenzuku, agace ugeramo nyuma y'amasaha 13 uvuye mu mujyi wa Accra. Kigiye kuganira n'uyu mugabo ufite umuryango munini. Nubwo uyu mugabo atabonetse mu kiganiro, ariko umuhagarariye yavuze ko umubare w'abagore bazwi ndetse afite benshi n'abana be barenga 200. Uyu muvugizi w'uyu mugabo yavuze ko abakobwa b'uyu mugabo badakunze kubabara kuko iyo bakuze bajya kubaka ingo zabo. Uyu kandi yavuze ko nta gace na kamwe utasangamo ukomoka kuri uyu musaza, kuko ngo iyo abana be bakuze berekeza hirya no hino. Abagize umuryango w'uyu mugabo ngo nubwo ari benshi, ariko ngo babana neza, barasangira, kandi ngo buri wese aba afite inshingano zo kwita ku mwana wa mugenzi we. Uyu nguyu akaba anyibukije uwitwa Zion Chana, ari nawe wari waraciye agahigo ku isi ya rurema kugira abagore benshi n'abana benshi. Uyu ariko Zion Chana akaba ari muri Bangladesh, mu minsi yashize akaba yaritavye Imana. Gusa uyu Zion Chana byari byaramutunze kuko yarafite umuryango munini cyane, byakururaga abakerarugendo batari bake bavuye hirya no hino ku isi baje kumureba n'ubuzima bwe. Yarafite urugo cyangwa se inzu ya etage abo bana bose babagamo ndetse n'abagore be. Iyo nzu yari yarayise The House of New Generation. Uyu mugabo yinjizaga amafaranga atari make kuko abakerarugendo baramusuraga ubundi bakahasigaza devise. Uyu Zion Chana kubera umuryango munini yafashe abamukomokaho bose ubundi bakora itorero ryabo, aho ku cyumweru bakoraga umuhango wo guhimbaza Imana no kuyiramya, ndetse akaba ari nawe pasteri w'itorero rye rigizwe n'abana be, abuzukuru be ndetse n'abuzukuruza. Zion Chana rero akaba yarapfuye afite imyaka 82 y'amavuko. None uyu akaba ari uwo muri Ghana. Akaba ari umugabo rero ufite abagore 43 ndetse n'abana 200. Akaba ari mu gace kitwa Tenzuku mu burasirazuba bwa Ghana. Iyi ni Nibisangwe TV, kanda subscribe unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Naho butaha.